Kapria subhai pi sai sin pat chak channel ka jonga yak bamantangan EAP kumno ban calculate yaka profit and loss kane ka video kalong kabdan kam na kamta ka jong pi ladap kun kre ki exam kam ki ba po ka jala ka jongi kamta me kami Meghalaya Public Service Commission nangta District Selection Commission bat ki we de ki department exam kabdan po ka jala ka jongi kamot you profit and loss profit ko mot ka jing yonong but loss ko mot ka jing dunong but kane ka deal mainly but ki business ngane kata ka khayi ka pateng bang yong ha ka tin kasi ka jongi pilih bantit angta pilih bandi but pilaban experience ya ka jing yonong but pilaban experience ya ka jing dunong tengne ngat pi aptli kitem be de but kane ka profit and loss kata ka cost price lani kata ka do bantit but ka selling price lani kata ka do bandi pilih bantit tangtap selai bandi pilaban experience ya kajung yonong but kadon ka po pilaban experience part ya kajung dunong hane ngat EAP da inuksa ban kan khamsuk EP but kanuksa kalong ba subu anuksa EP ban lej banthit i bicycle mo ini bicycle pin lej banthit ya ka hakador ka ba ap EAP hangne hakador ka ba san hajab tengka pilih bentit dia kene ka bicycle hakado san hajab tengka lani kata ka cost price bang yong banakta pilih pat bandi ya ka hakad kata ka selling price lani kata ka do papi pilih bandi pat ya ka hakado ba san hajab san spa san hajab san spa ko mun dang ne pinyo nong pan ka jing yo nong jong pi ka long ba na katik san hajab tengka di san hajab san spa pi nong pan san spa tengka pi hang ne ba ka selling price ka he ba ya ka cost price kabamut benyo ini formula jong ka profit kata kalong ba profit equal to selling price minus no ka cost price kaju ik by skill pilih bendi ya ka hakador ka sahujab san spa sahujab san spa kabamut pi experience ya ka loss part kata kalong ba experience san spa tangka kemudian ni ka cost price ka he banyak selling price ba pinyo ini formula jong ka loss kata ka cost price minus no da ka selling price mendapat hang ni ngat EP kumno ban calculate lebih debit ka profit percent and loss percent bang profit percent kabamut pilih bandi nata pilih bentit nata pilih bandi but kano pi yonong pi haban calculate ka percent gade habai debit kal profit percent ane ka loss percent iju hi nuksa mo EP habai debit ka bicycle cost price tongka gade san hajab tengka but pilih pat bandi ya ka kembang lapin imene hakado saja san spa pio nong san spa tangka komot san hajab pidi ya ka san hajab san spa tangka gede ka profit but ban calculate in percent komot percentage of profit dan profit percent gede actual profit into 100 by cost price ting calculate dia gane untuk lapin hangne cancel ba tigi note athapai pinang hi kumno ban divide ya gane bat pinyo 10% kawamut na ketika san hajab pidi san hajab san spa pi nong no 10% ka profit percent habede ba kalos kalong kumjohi but pin your actual loss into 100 divided by cost price kawamut ne in both the cases pi haban divide da ka cost price teman dapat ya pi hang ne ngan pin I kumno ban calculate ya ka selling price ban what ya ka selling price when cost price profit percent and the loss percent is given kamut nanti ban what ya ka selling price ken ban habala ay ka cost price kawai niki ka profit percent ane ka loss percent kaju ikan uksa ka buy skill ka cost price jangka ka bangala de pin imene kadai san hajab tangka but nang tapi pha lidi mo subu pi anuk sa pha lidi ki brio tena ka pendi ya ka nang ta pilih bengkli ki kan no pi pendi ya ka bat ki ong ya pi ba hoi nga pendi bat ku jing anong je pi ka dei no 10% ma anuk sai pi na ka dei shi 4% 10% profit 10% profit na ketika san hajab tengka tenang tah ban habe dei ba kan dei ban wat ka selling price pinyo ada ini formula yang bangan IP menta kalong ba selling price equal to 100 plus profit percent into cost price selling price 100 plus profit by 100 into cost price in persang ban calculate dia kene ka umot sispa sipau ngila plus itu mah ini 5100 cancel not after ligi not yang ta
Nyo ya gani san hajab san spa ka mut ka selling price jong ka kadai san hajab san spa VPT dia ka hakador san hajab tengka mat kum ju bo bede bet ka habala ai no ya ka loss kata ngi 1 vet minus loss by 1 vet into cost price mentapat banwat ya ka cost price haba ya ka selling price lane profit percent and loss percent is given ko we ne ki ka profit percent and loss percent la ai kene bukan ngan su ai teng formula hi na after formula hi kata cost price 1 vet by 1 vet plus profit into selling price habe day bat bala ai ka profit percent kenakta habe day bat ka cost price habe ai bala ai pat ya ka loss percent 100 by 100 minus loss into selling price temata hang ne pat ngan pin EAP ngin lej be direct no syaka problems mo an article sold at rupees cents per person yield the shopkeeper baklama shopkeeper 30% profit. What is the cost price? Kemudian katiap la dia ka hakado cents per person bar ka jing anong ngade life 4%. Kat no pat ka kado papi pitet. Hang te ko mod cents per person kade kado papi PD bar life 4% kade ka jing anong jong pi. Pilon ka manwat hang ne ka long pa manwat dia ka do papi pitet. Given selling price and per person tenang ta profit percent gede 30%. Tingin use day to formula kan ben wada cost price ya kumbangal de EAP 1 vet into selling price 1 vet plus profit into katu sispa into selling price sispa plus lipo tepin yo sispa into 585 by 130 akan sell hang ni sans in ngatai du sans in after review the sans and te san sispa kan nyo tenang ta after review sin khalai no do after khalai after review ta after san po tenang ta khalai sin way then pin yo pat khalai into khandai ka mod hang ne ka de khandai into san po ka mod ka cost price jong ne ka te ka de south pa san po take a jingly ba have kalong ba apple cost 5 paisa each they have sold at 20% profit find out the selling price of 1 dozen apple kemudian ka man wat ne kalong ba ha ban wat ya ka 1 dozen apple ko mod khat after liki so apple ka do jang ka kalong ba san ka we apple pitet ka mod pidi no ya ka par ka jing no kalong apple percent ha ban wat par ya ka selling price kemudian ne kalong ba pi ha ban wat chuwa ya ka selling price jong we u so apple de bio we so apple pidan kam ban wat pariaka 1 dozen apple kene bungan IAP de ju formula kembang ada imene kata gadeka cost price formula ya ka ba ban calculate ya ka cost price untuk cost price I5 profit percent 20% tentang selling price kalong 100 plus profit into cost price by 100 multiple pound to sons by 5 into 20 and then cancel 0 absent view yo and view kau một view tầng cao để view cái jing đi jong view so apple thì có một thằng đây cái jing gali cái lòng ba thì haban wat pat one dozen có một khát after ligi so apple có một pilihan kam ban multiply begin có một view into khát after yo pu af tầng ca thì cái jing gali cái balai này cái lòng ba Ram sold a cow for rupees 136 and thus lost 15%. And what price should he have sold it to gain 15%? Man udi no ekamasi hakado si spalai penri but udu nong no laka khasan percent. Te kan no ude bendi ben yo nong pat khasan percent. Hang ne ka long api hab nang kom ban wan ya ka cost price. Mo kate ba no ya ka selling price ba pindan kamda ka formula kate ba ong ba yo ka jing anong ka dei khasan percent. Kamot hang ni kajing ai kala long ba la lupa ya ka selling price kata 136 and then loss 15%. Then the cost price I do to formula hi cost price 100 into selling price minus 100 minus no loss 100 into selling price by sispa minus khatsan yo sispa into by percent divide to win sun in khát nhiều sản sinh apple long sispa để khát nhiều sinh iway là làm bạc lá khát nhiều sinh price spa lại phần view
kemudian hang ne pin yo si spa and rupo gede ka cost price so spa and rupo gede ka cost price tenak ta use pada second formula banwat pada ka selling price selling price spa plus kasan by spa into cost price spa kasan to spa and rupo by spa divide to hi san san polai tenak ta sin way sin para kemudian hang ne pin yo para into 23 kemudian spa pa pusau gede ka selling price bau habandi ha kata ka kasan persen bau ni nong yang ta ka jingli basau ko long ba Ajay bought a phone that cost rupees 10,000 and sold with a profit 20%. What is the selling price of the phone? Kau bod udi thit ya ka phone ha ka dor bas po jap bad udi no ya ka wi nong 4%. Te kat no pat udi ya ka kene kalong isi kembang le pen ev mene ka formula given hang ni kalong ba lai lupa ya ka cost price ke 10,000 bau thit profit ke 20%. Tenakta use the formula selling price 100 plus profit to use power into 10,000 by 100 cancel to not but in your bit power into chispa kau một cut up hajar gede ka selling price jong ram te ka jingli ba san hang ne ka long ba ka ne gede jingli jong ka di si bala wan teng mo A sell a bicycle to B at profit 20%, B sell it to C at profit 25%. If C pays rupees 225 for it, the cost of price of the bicycle for A is. Kemudian ni happens to pakai ni jikli kalau mau kami eknya. Habis day ber usi lo ang ba usi no ya katu aspa Sunday na u B. Kemudian ka cost price jong katu kejing siu jong une usi ka day bu ka selling price jong B. So tenang ta ka cost price jong u B ba utin ka day bu ka selling price jong u kamut usi aspa apusan kamut ka selling price jong ubi kadai aspa apusan dalayo ka selling price jong ubi kamut ngidon kaman wat pa ka cost price jong e ka haju ko por ka long equal part ka selling price jong u e no selling price jong u e kamut hang ne ka cost price of C equal to selling price of B, then cost price of B is equal to selling price of A. Cost price B 100 into selling price of B 100 plus 25 100 into 2 to 5 by 25 cancel into sun up sun then sun sin south sun then angta sun sin I think 9 45 then sun sin away sun sin up pole then in your to kandai into up pole kau mut spa propo ke cost price of B tinata ka bamut ka cost price of B ka day ha guju ka por ka selling price of A. Cost price of B ke selling price of A. Ka mut spa propo then ang tangin wat pa cost price of A 100 into selling price of A 100 plus 20 nama balai 20% profit to cancel 00 the apps in the confusion app cut up confusion line cut para tinata apps in sample absin san po pin yo hang ne ka cost price jong e ga day si spa san po convert line into san po pin yo si spa san po atrai ka khamlong e bha ba day ba ka ne ka jingli ba san bat sang ban soft bon ki we pat ki jingli ti tang kan ne shuwa ngatrai kala kamera ba ip kindiat ban su te da pisnat salai ka video ka jonga kuble chibon